Magsugod ta karon sa baki. Contingent number 1. Contingent number 2. Contingent number 3. Contingent number 4. Contingent number 5. Baki for number 6. Contingent number 7. And contingent number 8. Ladies and gentlemen, Gingoog, let the showdown begin! The special character for Bakin, Daghang Salamat! Carly, proceed na karon sa mga uwang. Let's welcome contingent number 1. Contingent number 2. Let's welcome the contingent number 3. Make way for contingent number 4. Asa na ang contingent number 5? Siyempre, dili magpaulahi ang contingent number 6. Dili sab magpaalang-alang contingent number 7. Kung tama ba ng ginaibo nila na swerte ang contingent number 8. Let the battle begin! Okay, there you have it, the 1-minute showdown. Atong pakpakan, daghang salamat. And now let's welcome the special character for Amo, starting with contingent number 1. Contingent number 2. Alina, contingent number 3. Contingent number 4, pasok. Make way for contingent number 5. Asa na si contingent number 6. Magpaalang-alang ba ang contingent number 7? Ug ang walay planong magpalupi, contingent number 8. Let the showdown begin! There you have it, the 1-minute showdown for the special character, Amu. Daghang salamat! Siyempre, our
first, second to the last special character. Let's all welcome Kaba, starting with contingent number 1. Sunod na diretso, contingent number 2. Andam na mo makita na ang contingent number 3. Kaluparon na gid kayo si contingent number 4. Pero mas taas pa ang lupad ni contingent number 5. Hapit na gyud kay sa nikawan, contingent number 6. Colorful ba kaha ang performance ni contingent number 7? Ug naghinam-hinam na, contingent number 8. Let the showdown begin! There you have it! Daghang salamat! Carly, murag na kaluparon kay nga karakter nasa pinakalas, no? Pero kabala ba ka, Sir Jan, na murag ako siguro to ang isa sa mga special characters kay dili man ako appeal sa ilang competition pero murag ako pod nisabay og kiay og na embody pod ang ilang mga characters pero mauna ni amo kompleto karong hapuna. Exactly, the last special character ang atong Panog contingent number 1. Mas taas ka ang lupad ni contingent number 2. Asa na contingent number 3. Spread your wings, contingent number 4. Fly high, contingent number 5. We are ready to welcome you, contingent number 6. Ug ang ganina rasad kaluparon, contingent number 7. And last but not the least, contingent number 8. Let the showdown begin! Okay, thank you so much. Kaliga Festival 2023, sugal ta!
Dinugso. Isayaw-sayaw yuda hauso kalubayang kuhawaw ho kudaw isa sa gayan yuda hauso humokang kubahagaw ho ndaw itiripilok yuda. Para sa tahingog! Isayaw-sayaw kuda subari mana awak na punuan na.
ng tao, kay lakbad na alangaw, mata na nga sa kawaw, kay doon na udo, para di ba paiba na panagoting alas agaw, pamati ako lang niya, paninagsilti lang ako, kamati ko lang magbuganda ko kung parang duga, niyo kuha na tarahok ka sa pulong pagtulong niya, kasi niya pong sipok takang kabayaan to si Riba, pagkakaikat ikatsa, dalong tama ko, pawo na tanda ko kuha, palo sa tandi ko kuha, iyang pagod tao toso, pata umundo si Pyuta, para sa tahingog. Salamat.
Kabaya-baya sa iyang kayo nakadadaibit Bau kabuntura daw sa yuda so pigibong katuragimba pigi mo sa buyawa so lakti na'y pikipita ko matinod mga dato bayaw takti maroya ay para mo undod kiw ko ba
Thank you so much, contingent number 4, with the official time consumed. Close at 9 minutes. Kumando na muad ko
tahinguga pa sa tanga. Hingo. Gunatag siya. Ayaw sayawan no naatag sa Cagayan no. Nagawag abayan siya nga. Lumayon doon na abon hinulutun doon tatag kangabayangan. Bayang. Ay, Barney!
bayan daw, hindi makapunata, kalawayan na basusa, hindi sulilihan na, ay damay kagiya, ay damamong basa, ay hindi minyo sa malay laso, sa luhuri na baboso, ikdapuhan kita sa mga tahingo. Inanda ya inanda ho au ananuno anuno ho au banman matud kadagwa ho au kahimbalo ba matu huta lubayo na akong kihiuta palasita
ngaya imba tagkabaya-baya unso kanakagahinawa inta nawolong ako inyo unso gaida mga dato daw gaida mga laha inta ayon ba ikaw inana imba ayon ba pamalabi inta kayo man ay lipati unso kago na lagi mo unta ayon ba ikaw inina undaw inaba imba
man mahabay na tapanghabay-habay ata amadaya miglimbaga Diyos makagagahunta nakagahunta langit daw nakagahunta bugtata buligi kaya madagway sa lawaday na pirmahi kay ku dumalong dong yuwa puwa panumanu juwa puta imanta adawa inta to ini ko padi esu kaidag kasaligana kaidag kalakmaku tibuok talawaday to anunong kadagwesu inagi ku lalakuku kalako panuna sa Gingoog City ay ang Kaliga Festival puno sa kalipay o panag-iusa. Alina, magkaliga na kita! Ya sa ligaw Ako himo, una mo natawhan, dili ko malimtan, ikaw kakasilbihan sa gusto ko kaanang, aron mapagiling ka panaran, hangtod sa kahantungan. And there you have it, ladies and gentlemen, our 7th contingent, Anakats.
That was Community College of Gingoog City, our very last but definitely not the least contingent. Closing it with a 9-minute and 35 seconds performance. What a way to end this year's Sablu competition.